Mekirite nguo cia rangi mweru na itanya rĩa kuonania bata wa kugitira mioyo, gikundi kia atongoria atumia aria athure rungu rwa ngwataniro ya Embrace Kenya hamwe na aruna ao iturwa-ini ngurani na ikundi cia gutetera ihoto makwiyumiritie guikia mugambo wao iguru ria ngero iria ikoretwo ikigumira atumia na airitu cia kunyamario na nginya kuragwo. Perpetrators ambao wamefanya mambo ya ubakaji wamefikia takriban 4368 na wale ambao pia wameweza kurepu watoto wadogo wamefikia takriban 19538 na wauaji ni wengi mno sana. Niguo kuhinyiriria muhwa wao ni mabangite gutabania mururungano wa mwanya wa atumia na airitu kana ga kiumia giki kiharo-ini kia University ya Nairobi. Tutaanza kuanzia saa 10 mpaka saa 3 usiku. Tutaungana pamoja na pia tutapeana petition katika serikali ya Kenya kuwauliza ya kwamba kwa nini swala kama hili limekuwa likiendelea kana kwamba imekuwa ni tabia ama ni tamaduni. Kuonao gwake kurakorwo na riboti ngurani cia atumia kuragwo ni maroria ona kanitha gwitikira kuingirira na kugeria gwetha kihonia amu giki ni kionereria kuri undu utarathie uria kwagiriire amu aria mabatie gukorwo makigitira atumia nio mama magarurukite na magatuika thu ciao nene. Inaonekana kwamba communication ama mazungumzo katika jamii hamna ama watu wazungumzi, na kwa hivyo kunakuwa na ile pile up ile mtu alikuwa na hasira ambazo zinapita. Pia maneno ya mental health lazima tuangalie vizuri sana. Ni undu wa aria matangihota gukanyitanira nao muthenya ucio ni mamoritie gugetikira gwikira nguo njeru na ribbon cia rangi wa pink iri ta njira ya kumateithiriria kuhinyiriria ndumiriri ino. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Kina mama tunalia na mauaji ya kiolela.